Na omampanyi watu koko mu wati ana. Oh, won't say koko buaba. The patch of the 100 and kakra gusu, but the 100 cities kakra to so. 100 cities. Yeah, koko ni buono bag na be 3,228. They body are going to move your friend ever. Eya banya, eya insensitive government. Chenia kasa. Omuni ma de frane yaw ani atinka. Omuni atinka e wo mumu. Eto komida yesi ade a ageta e o media na so use kolom ni nyina fa koko bu a eno assessments atum. Nanka the expectation of Ghanaians e 60 million at least. Above from 50 million. But eno tumu just 1.280. Ama koko akra fra afraid yam pen for se ka akom ya koko so mbeka sem. O se do mbeka sem. Koko akra for so mbeka sem. Eto ma beka sem. Na Abronye Dc ene Bonohene so akeka o madwene a kire Mahama e wo ho. Aha yi Penyah Brock Media. Mesro ase ene dim. Obey like this video, no other more subscribe button, somebody click the notification icon for latest update. Now bachelor why join the mama. Comment section. Mesa so baswa. No she video for so enya be ashe. Then you one ra nema esi Ghana hanum ni nyafa koko entumu. Na dem adi we no ebe ye entre he e video no so how recklessly these people spoke in opposition. Na koko bo. Oh, Amazon Johnson bag ba kumbia ye 81 million. And se koko bag ye 81 million. Na bank kwa jisika no fra bro ba na o chemu nan na o ma ba ko no abot title office no family nsa eya don papa eya kro no what you say nti 81 million no anya kro no chemu mienu na ma kueni no fa na ho fa wo bot a wote office no 81 million no wo se kueni ba man 20 million na for 61 million eya sem papa eya kro no Enti awasana na do aban oja sasisi no na ni manimi ya no o san review kokobo no no bi eka ho bakumbia 81 million 81 bag enti won kasa wuti de kwatlo kokobo no ko you kasa ko ton a e boya 81 million abanse wuti mun ko am ko ton mra na me ba ne menya ya che wo ko dis kan ba wa che mum enan wa fa miensa ma mo keni ni bakon e ya kro no ndu visa ka ba o sa ka ba no to say o sa ka ba no Zero was like a ban or a token per bag. And this is 70%. I can't turn less than 15. They spoke recklessly, even Ato Forson, who is finance minister now. Ato Forson spoke recklessly. Farmers are a bunny ought to be one you want to end the year. A bunny ought to be racism will be play. A bunny will from Musica be play. The Dame there. Coco no mono. Coco bag biala abane button of button wa bochi oya sika 9,800 oya Ghana sika da no mu 98 million Ghana cedis one bag. There's a 98 million cedis. Ghana is a share of cocoa board in there. Oida abano oche de miska bi mu abasa so chema abasa na ono wa afakul na the cocoa farmer no wa ma na ebie. Then when my bunny ought to be already wasted it as it. Oh no, I'm for a no, I'm a cocoa farmer. The way it's you cocoa about the Biala or the water and Koida ban, I'm a cocoa farmer. 65 million Ghana cedis. 65 million Ghana cedis. Instead of my 65 million Ghana citizens, I buy one a cocoa farmer or that 30 million. And that's 3,000 Ghana cedis. It's what 65 and one more 30 million. If you win there, a bunny do I there. Usika MPP a ban wafa. Oh yeah, bag biala what 20 bia. Usika 35 million. We go to President Kufado, Union Baumia, and the MPP a ban. What we go to one. Yeah, talk about we and obey a finance minister. Or now at the front parliament, doing vetting. After I can say, Busa no question say, will you buy cocoa at 6,500 as you promised? Or say yes, Union Regina, or better cocoa back 6,000. Mr. Speaker, today the prevailing price at the world market and the exchange rate means that cocoa board will be selling one bag of cocoa at 9,700 Ghana cedis at the international market. Right, Honorable Speaker, the cocoa farmer cannot be paid less than 6,000 Ghana cedis per bag. Old Ghana cedis, 60 million old Ghana cedis per bag. The payment of 6,000 Ghana cedis per bag is critical because cocoa farmers deserve the benefit of their hard labor. Unya be dwan num ama nansen kwa Mahama kwa council
acha hwe bi August mu koko ntumu be bana akuafo ni beche chese entumu be bana koko akuafo nya be bose o mani beche Mahama mamuo ne ho enra na entumu na Mahama e kan wasem tenkyere entumu ne be hye so yenko hwe aya to koko bag mu just 1.280 128 cedis and defense ya NDC dey man say now no enye obo fort na eye dollar na swat chese NDC dey o ma blame dollar air cost no na mu blame Akufuado now koko o say mu tu koko mu so ko system na say na mu kan so a mu blame dollar so dollar swat hey wo ya him dollar cost no mu blame Akufuado now dollar swat mu na mu shembo na mu nim say dollar can fall and dollar can rise and am go can 60 million eziko kwani on nim dollar wonim ebo 60 million mo ka 60 million and ato the team onim dollar on fa dollar nya hwe on woni dollar ha on fa dollar na to ade o the cedis mo ka say mo beto koko back 60 million that time mo ka say na mu nim nyansa na mu nim say dollar can fall ba ma anwe ne ho ana mo gba manum ko dwa manum what does it mo ka say na mu nim say dollar betima ba fom na mu nim because mo ya prospector mo nim say dollar can fall and dollar can rise and I want muka say there be should dollar fall should dollar rise you better koko back 60 million koko kwani wo fa dollar ho bay the chance of mo better koko back 60 million e dia ma no na koko kwa say masa munya wetre he says 17 million ka da asem ye dollar koko na osu betum 60 million ye twen fa bo ne bra olima ma ha pacho na mpomboko we di awie ma beto se wo wafom se wo yekuani se na omihwe wo no ba ye wo buro mu ni wa yi a na omampanyi wato koko mu wate ana oh won't say koko bu aba e pacho the 100 and kakra gusu pacho the 100 cedis kakra beto so 100 cedis koko ni bu ono bag na be ye 3,228. That would you go no mood, I feel never. Where you are no credit. Or my didn't say no credit. Because Ato Forson must say a Kufu is here for. And to one bomb to Coco 75 million per bag. And said the old Casa said 32 dear Benjamin. Where you agro. Say we come just obey from now. You come see the actual. No, the end is for now to Coco. It's all I say, Elbow see a number tea peace news. Na yes, Sibu and so. Oyo kwani de na be na chese won di hwamo nti be ye de na so me trofo ye betu kokura magalamse fu otu ni agi sika olma so wo be ye de ye betu magalamse fu otu agu ni agi sika to aduane adi ye da se onya koko ntobi e fa che ye da se so enya kwan na ne ya chenkasa na Bonohene ene Abronye Dc so abe clash on this cocoa issue eya banya eya insensitive government Jenia kasa mampanyin ne ya insensitive na be de kire eye insensitive Jenia kasa omunim ade afra ne yaw ane atenka omuni atenka e wo mumu etumpan de omunim yesa yam package na yen za Ghana fo yeni abro yen na da Ghana fo ne ka na da hodo na etoda bia sane wo wo twetwe aso no sa na etoda bia amamu twetwe aso Jenia kasa enti sa abane nya papa ne yaka kora wo mfa and with all respect facha me when your programmer mantam ni nyina obi ate yenka obuo ne ani die kwan so asanteman maso akonwa nu prekope tamale nananom maso akonwa num ana papa dia no ka no kekos nananma infomadawo ma modi hye ne me maso akonwa num ana papa dia no ka takwa ne mpotam maso akonwa bono maso akonwa nu prekope midi hene abaya wonya ban papa adwene boni woni tim ye kan ye Ghana fo bi amfa diomun nyina ne sai ya bo se pere ne ye kire ye NDC fo that is all yentimi international digest issue emisasa MPP ni NDC aban ben na obetena konwa so a ne policies ye ne nhihye ye Jenia kasa da bia me kasa wo to aba nipa na obeto aba ama no won fa dwane mesiw table so etumpan won fa nso mesiw table so etumpan wo ko dware anyon na besa nsu ama wo ko pump station a yen kasa fa wo card bra wo MPP ni NDC ni utua Jenia kasa te say opposition MPP fo utua no say bi na utua
And to the bia digest the issues no na hwa aban papa na to abama aban papa e betena konwa so. Ena akuafo eye cocoa farmers. Abana treke omu bio. Etumpan. Cocoa farmers ni su. Miami na frɛ me no se na enya NDC aban John Mahama ne ka se yento aba NDC aban wo ba farm gate price cocoa bottle obeto ba ko 6,000 Ghana cedis. Old currency 60 million. Na me se na nei misame me tu fo se aban na wo ba no won ka no kre wodi ntro sa nipa no wo be man panyi pen John Mahama wo be ya be de kire pen ena wo san ba bio kwase anko na ne mpaboa te a won sesa ne nante na nipa no wo be ya man panyi de no timi ye Etumpan. Ghana for rejecting no enti wo bi a reject ye den kofa ne ba bio amamere kwanso ye de obi si akonwa so ne ewro ne na ase mpaboa ye tu no efra akonwa so a ye mfa ne si akonwa so bio me sorry Ghana for nyina fa nchem say me endorse ni say mun koto aba but ye ya so den ekoto aba ma John Mahama Etumpan. enti wo ye cocoa farmer de apem no fa ne sa Bra NDC core campaign. Ato Forson, finance minister. I'm disappointed in him. One is a finance minister. By virtue of NDC, you need professors, you need doctors. Will be an we are professor, will be an we are doctor when NDC. And yes, any Atoko, na finance minister. Wait. And someone to Forson being a no can campaign platform so about cocoa producer price. Na nyasem kitwa. Obi in Citrodo and Matua. And Madika Kacho say a radio of records. And ye kansam near the diatem daddy. Yentia to Forson. Brandy for campaign Yemra. So, Speaker, today, the prevailing price at the world market and the exchange rate means that Cocoa Board will be selling one bag of cocoa at 9,700 Ghana cedis at the international market. Right, Honorable Speaker, the cocoa farmer cannot be paid less than 6,000 Ghana cedis per bag. Old Ghana cedis, 60 million old Ghana cedis per bag. The payment of 6,000 Ghana cedis per bag is critical because cocoa farmers deserve the benefit of their hard labor. Cocoa farmers are what Ghana. Abani ought to be one you want to end the year. Abani ought to be where Sissimu be play. Abani wa from Musipa be play. The Damepana Makai there. Cocoa no bono. Cocoa bag Biala Abani button of button wabochi. Oya Sika 9,800. Oya Ghana is Canada no 98 million Ghana cedis. One bag. There's a 98 million cedis. Ghana is a share of cocoa board in there. Or that one, the Mister Basa, such a Mabasa, no one for no the cocoa farm and the woman in being. Then when my bunny ought to be only the West Italy, or no one for being, no one of cocoa farm and the way. It's in cocoa about the Biala or the water and for that ban on a cocoa farmer, 65 million Ghana cedis. But we honorable Ato Forson. Etumpan. Wakaya makuafo cocoa farmers a Ghana. Ehunsa MPP ebo akuafo no kro no. Enti bisa Ato Forson so amoba yi akuafo no sika no mu wia. Wo ye cocoa farmer, listen to me. Tie me. NDC aban John Mahama wo wia mu sika. NDC aban wo ye cocoa farmer, tie me. Yama mpanyini ni NDC aban omu wia wo sika. Amu ko tona manone aboden te sa Ato Forson kan ye no no ma chem omu chem amu de amiensa no ma bi kura wo no de nyina gombotom no ma be ma peanut sika sabe mpreduasa ensu bibia ne de amaw. Now yankom September 2024 fast and figures ye adwuma sese ya September 28 2024 MPP aban akonya so MPP aban increase from 1,308 at the call 3,000 per bag and representing 129.4% from 1,308 to 3,000 per bag and representing 129.4%. Sometimes no see economy yet. MPP accepted the economy yet. COVID aba and tokwaba dina no man koyi will be accepted.
And so yetimi increase from 1,308 to 3,000 per bag. And so November, MPP aban saying ya soon ya vrehwo e wo akuafo mu se akuafo bre because akuafo na den krantable form ema cocoa ne ba ma aban ni timi nya bi wotimi export mo man Ghana nya sika sabi de waboa ma ya yam fimfim ade no won tafere ne nsakwa nti wodwene akuafo no ho ne kan na da ho no was sign peja from 3,000 equal 3,100 a percentage of 3.3% equal surubio 2025 yatuaba edema NDC aban the kind promises that bag crown ya 26,000 per bag 60 million crown wa aban ye friend MPP aban ni trimaden wanwuna kuafo ho one ko to my NTA August 2025 also be take effect on the 7th of August 2025 from 3,100 to 3,229 represented 4.2%. Ye yaban. Washe. Ye yaban. Washe. Na adia ya na abrehwo ne se aban ba bonte me ka kire Ghana for se me price bibia wo dollars mu. Enti contractors kra no omo award contract ya ma wa emfa nko dollars mu. Mo pe kokofo abu omo because sabe munim so omo ya akuafo nya akuafo nyina na nko school. Ya wa akuafo ma ko school. Me na na kuani odokoko wa ko school ni nyansa. Wote borofo. Adenta mo price eco dollars mu. Mon famre cities mu old currency mon fan ko na akuafo ne ntiase ye ye ko kan mo say free on board FOB no mo kuani no FOB no wade yadan kuani ni dia ne say adwuma na wa ya wie ne dia ba ne bottom a wade hwe ne ma wade hwe na busua wade nu adwani asifie ama sabe ne kunu ne ma ne yire abusua nya bia die no eno na wo dwene ho ne kan na da ho no yente John Mahama so on cocoa price the cocoa board chief executive has informed me that in August they will announce the new cocoa producer price. And I can assure you the price is going to be a very, very, very good price. So those of you who don't have cocoa farms, go and start looking for land and start planting cocoa. Maybe I am paying John Mahama 128.75. Sika idea to sono. And no na mampayi John Mahama ba no hunu say e good ana sa mampayi no wo munipa wano ani book my first school dita book wase na oni akra bi wo school na akra na oni wo school no hwe akra na tad no hwe na tad ya aisa akra no ne papa yekuani Mahama John Mahama ne kai my first school dita book mu ha me nya propaganda me nya jandam ne kan na da ho no my first school dita book wano ayama ne pen San John Mahama choro book choro homa wotena se wase on the school no na ne papa yesikani akora bi ofa na damfo de ntia na won penasem de ntia na won peso bebe no ne dressing no wo dress it se ne papa yekuani enti John Mahama wo mu akuafo say anya o te ba ne bi ni mpansa NDC fo no mu akuafo enti wo yekuani a enya me na meka wo wotena se din na fe wadwene mprenu na wo se abatwo bi a obetu bia no decision bi a wo take ne bia no e wo effect ejime na ka se mi chem say hey Kofi say wo bufu na wo take decision na be careful when je na wo take decision na be careful etumpan and wo ye Ghana ni a 3 years e na aka wa adwene e wa but next time wo take decision na dwene mprenu na wo se abanya papa na abanya papa randiambe wo kwasia akuafo e cocoa farmers a na wafa akonya edi asikam V8 mu wakọ koko na sia no no di na konwa asi wo se koko fo no ba bi omugina ba bi omote no wo mpe wey boy ne body ne mpe koko etumpan o sika nti wakọ di na konwa ko e ho president won kwa na ofa na konwa no na Ghana fo bi complain and this fo complain koko board payini randiabe ono ade akonya no dia kosi koko farm no team because we mreda on so sikan mu da by virtue of mampayin ne yire Lordina Mahama and it is a position na mano no never the second producing cocoa country in the world no omampanyini dada Jona Jekunkofo ne pencil adia ode ba ya ye friend cocoa mass rain a de fertilizer kan ho
Ebua yese be ya cocoa no ye betima nya ne dodo so e de akwa amansan dwa so na eno na di sika ebebre o man Ghana. Papa akontaba bi o bia memo wadwo eye won sa no adwuma ebua na enye ye maso ne ye tum that time na a bag of cocoa na ye 217 ye maso de ko 300 ye be fra ban mu no na cocoa ebo atwam e ko 700 per bag. NDC bar 8 years NDC part 1 Professor John Satames and then the current president Amamuo 8 years you know. E kwana omodi cocoa akuafo fa so no say afibia cocoa ntumu no yemfa 50 Ghana emeka ho no obisa ho se fertilizer yesen cocoa mass spraying na omampanyini dada John Jekunkufuo de baye no President Mason ne Mahama buying 8 years no matter cocoa mass spraying mo ya twam ya nini ntimi ni agro biem nti ya twam enti ama cocoa ni yenya tons na ni yenya no under NDC reduce ye se ya o mampanyin kufuo ye nyina no NDC baye wo mo de kokwasa. I'm not rich. I just know how to work with AI. So this is how I became the most dangerous. Ewo wiase omanya na otokoko yie eye government of Ghana under Baumia government. Wa peba challenge me. Ye ka we nyina muntie obi asem mumfama asem nkodo mo be pa ya pampam. Ukwa Brazil ye dokoko wo ho, ukwa Angola ye dokoko kakra wo ho, ukwa Nigeria ye dokoko wo ho, ukwa Uganda ye dokoko wo ho, ukwa Tanzania koko wo ho, but omu production no ene Ghana de enyepe. Ukwa Togo kro omu wo koko wo ho, but omu production no enuru Ghana ene Ivory Coast. Amaya kesie mienu a wo mo na timidi koko ekwa mansan dwaso ene kasionia yi a esompa ne kesie mu ne dodoɔ mu eye Ghana ene Cote d'Ivoire. Yes, but amaya mabobo so nyina no omu yebi ba ne dodoɔ mu pa de eye Ghana ene Cote d'Ivoire. Na that time no se ofa Brazil cocoa price, ufa Nigeria cocoa price, ufa Togo cocoa price, ufa Ivory Coast cocoa price, Angola cocoa price. Na Ghana cocoa price ya na nado danko akufo ne Baumia ban e de ma Ghana cocoa akuafo no ne number 1 in the world. Musi ye di no kredodo. Nia me kitadie na me de ma wo na me di nokre all cocoa producing countries edurubabi na Ivory Coast fo edi cocoa ewura Ghana eba beton 2023 2024 2025 academic year enti omo ema Ivory Coast fo na omo do cocoa edi pressure edi oshew edi demonstration edi to Ivorian president so eye Alhassan Ouattara say on hwene president Nana Danko Akufo-Addo ye o Ghana e kwana cocoa price papa odema Ghana for na de na Ivory Coast president entimi nye bi 2023 massive demonstration our Ivory Coast against the Ivorian government. Adenya Ghana cocoa price no ebo no wo so chen Ivory Coast de. Nto omo ye demonstration etia president
Alassane Ouattara. 2024, woman sang ye another demonstration and sana bani di America e kokotu kokomu na ene Ghana de no e baba yepe. Nti e kire se e ba cocoa price ho asem ne se de ka asema. The MPP government, Akufo-Addo Bawumia government no yamu akuafo amfaso. Ye di no kura kire akuafo na mom kokko akuafo say no mo pe propaganda no because NDC ababa promise o mo times 2 o mo to abama ya 3,000 no ye the 3,000 back count 6,000. Yes, and another a bag of cocoa at 33 bags of cement. Cocoa akuafo under His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo, a bag of cement, ne 33, a bag of cocoa, ne 33 bags of cement. Muyira fear. A one say, Moye calculation ni free, because cocoa kuya ni biano, upe babiada. The first thing I say, cocoa kuya ni say, Wunya babi pada no asumjoa. Adia tine se wo kwa afuoma wo dia sundue na ya da ekọ wo dia nije na ere ekọ enti anda na Nado Danko Akufo-Addo we kokko ayi trend na meboa kofo we num de agro bi na omudi okroma o enne 4% ye penso almost 124% increment mosemompe. And now 4% you. Nanado timitum kwa 124%. 124. Yes. Where 2022 Monfantun China me ha. Where 2022 a 28.15% increment. 2023 a 21.121% increment. 2024 72.5% increment. 2025 cocoa season 124.6%. Cocoa akuafo. Cocoa akuafo. Fere ya hu difference no. Yahu bibia difference na yeren e wo ho ne yahu enti afa na mene mo bedi nkomo na anwumre yo His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo oni Bawumia mamuo na Ato Forson any all the NDC communicators ni omo propagandas ni ye ne say 33 bags of cement na cocoa cocoa bag tono e ya sisire ene Nanado pencil no a bag of cocoa ne 33 bags of cement and ne a bag of cocoa at how many cement producer mo check e to say mo ma yehu mo fa calculation no fa ai comment section ho ne yehu because 3,100 ne 33 bags of cement in 2024 and now 3,200 at how many bags of cement in 2025 and in Guasiachi the current government now cocoa ya sema ye kanino and now Ato Forson tio man famu 2x4 finance na mo ye no e me yesem wo nyansa chen ye no binum the 2x4 economics bi a mo ye no mo mfa me biti obia he ana world price of cocoa na ba mo share so a mo determine price na nya no brofo na ye twere no wo ho mo di ye adwuma no enye wadwen se sa brofo no any analysis na ekita mo no mo nko na mo te ase ne di kan
before and sana one ben na so cocoa price today no man sandra so no aban no what 12 billion free money a oni cocoa akuafo eni akontabo ni omode to so a wo mafa bu o mabu enti 1 million ton bia aban no e de be kwa man sandra so no aban no what 12 billion Ghana cedis muntia ne ye 12 billion Ghana cedis. Hey, na se ni ebu ni papa so. Se 1 million ton bi aban ne de be kwa mansan dwaso no. Aban no what 12 billion Ghana cedis da so. Ebu a wabu kokwa akuafo afa so no. Mutia ne ye. Ena da ba ko esan ko so an nem hwe se ya no. Enne wo mo ye announcement na Ato Forson say dollar rate no. Aye 10.25 $1 aye 10 series 25 pesos untie ne ye na wadidi kokwa akuafo atem se kokwa akuafo nim akenkan kokwa akuafo nim hwe enti ye mu amomfa so ya to force penasem na se de osi ye no e de ahobrase enne e de awia kokwa akuafo no me hitin in the coming days me hitin pa because atem didie pa na campaign asempa because ya na obunipa na momu ne pa dia waye e kwana di kokwa akuafo afaso no ene o pese o kire se wono nko na kenkan wo kroma no in the coming days fire na so mon kan kire ta fire na so se say katesi bia ma withdraw yere ne betna kroma atna janumu ama na hu japa obehunja in the coming days obehunja to say me my yesem penasem bi e fire na me de baba man me fire no benkum ne nimfa apampam kwasi fam say Bank of Ghana and net the dua rate ya exchange rate ya wo mo de ama all the commercial banks ubeta achara wajuna ama me e wo comment section ha Penyah Block Media Accra.